Kardom ili running tikathar ini ada pabirta angton pen Hunali Hansipi Asamalong Ripe National Golden Jubilee Yoga Kachapate Dunalong Ingding Ponong Kachapalong Dun Dong hap kang borati mungarong mekar horen hanse lapen sikaing tipia supi Asamalong Ripe National Golden Jubilee Yoga Kachapate Dunalong Ingding Po Anong Kachapa Hai Dunasonsi Preni Pai Ingkoira Trop Arni Dong hap Karbi Jutang Asong Otompen Patur Pi Ponsi Hunali Hansipi Apan Kang Thum Karni lapen Karcho Jaime Kedeng Po Sonsi alangli Asamalong rialong pen kachapate do na bang phihunali Hansipi Karnataka Mysore district pu along rialong si National Golden Jubilee Yoga kachapate do na phan damlo alangli kachapate dun pen ko pai kimi ingdeng phoanong chipahai dun lo lasi patumiyarnia bangke hunali Hansipi phan dong hap kangburatimu arong alangli hunali Hansipi ahem chidamsi hadak arong an arat lapen Pinang an kethi kiding atum chitong don si alang lephan karcho lapen kangthum karnia jaimik sitame mission pen deng ponlo lapen ansu si alangli aprang kewangji ansutami ke claim ka chapate tu na long ke mission ji aphan arnam hirjumi hang pitun si alang lephan ning pathe dun lapen alangli non kachari adim tejpur darang college along si kachari lapen hunali hansi pikachari angdeng 5th semester angdeng ansi alangli charlie ponbo angton alam ke chini chephan nilitum Karbi Anglong news apherangki arun terang aphan nanga pachini don alam thile arju ponona denarong pen arun terang Karbi Anglong news pini nang lipan dong hap kisi asan chom hen pen nang karcho pon potak nang lihen pen konsening karong la nili ngarong pik lo la pen nili la puson ma thai e nili phan rong asor mate la kisi asan ta me la puson ni than nili nang rung ji la pen sirap sidun ji pun nili bang ma thathe mosta me nili nan chili rock pen la puson thai lo ma kai nili ning exam pik lo la pen nili ngarong pik la bang ke fifth position middle bang wan thike ta lost ta me fifth position ma si pa on tang te nang li hem sar pila pesa bora phan nang li phan nang chapa dukdun aputak nang lihen pen konsi ning karong churu pajir pa nili pin na po na pen nili tum apoya sa mi churu par pik lo athila puson nili update basa me nil hanang chirap dun na chutu dun tangka mahador de kuchini lo pa sa mi phan kachali hin ta me pen yoga pa hin sa mi phan na pa charli dun long la pen na pa bi dun long pa pen ang tum join ni sin nili anang ni sa me kiri dun lo asi churu par pik lo nili pin po la pen tum poya han sa mi tang te nang li chapati dun adim konat ne Karnataka ademang Mysore district lo nang li men thanik ta nili men sami hunalian sipi tangki nili non national long bining asingkan mangke national long an mangke 50 an lo mate golden jubilee lo apo sonong nili ke chapati dun long abang ki nili tamen ku pai lo position ma thadam lo athe Karbi Anglong apen asam lo bangke Karbi pi abang ki nili vet lo select konta apen nili invest tamen nili middle chewan chpelong dun e pusa nili fi position mang ke chpa undun lo apen nili competition pidama hot kidam ke bang apen kido ke tha bangke kasik sak bangke hidungin nilim thang mata thek long iglo athe kidam ke bang sa me kicho apor pe chulong le junong le lapen kisang basa me ke jang sa me apor pen sanong delo lapen ke charli basa me kidam second ni ma videlo kasi sige chunili kan tungma la posan lo nili phan pajal di madu phan sta me competition lo mane ke chapate no sige dunji patang te kadu ko bisa me share dun ko je han nili la bang chunili kan tung athe chapate ma da du voi la pen ta tangka ma su dor de patang te kimatha ta sab su kisung bang du ti tang te nang li phan Karbi Anglong Thomas Council pen siam turan mong nang li phan krap dun son te ma danang deng dun kli dun rok pen potak tangka ma son krap dun ma nili phan itu nomati long em sar te sar hi sar sa mil phan rab dun lo tangka ma ha ke dam bang phara bang na pidun lo la pen nili kicho ki do hai han bang ki itu Karbi Anglong lo si em sar tu dira mo hang sin phan rab dun iglo tang te nang li la song deng un det pen Karbi Anglong kithi ka ding tum la pen ham phang song tum nang li phan nang karchu son dilo ma nili competition tuning pa lo pidun ke bon sa me tuning ban bang nili phan karchu pa bang ki thek long la sa mi rong long nili si chapati du lai chapati ali baklang dun lo putang te nili phan nang karchu bang karchu sa mi nili competition na hin pen un dun si na karchu bang ki pining non finish si first lo tang te nang li ko piang deng seng ko non e phang kelem pon thopa nili yong si thang thini oni phan si mi sen pen chari long si nili phan an chat ni chitun bom putang te nili lang so se ki dun
pun tuji han sini libor ipun po la pen pining le nili middle ban ip sami muning bang nili pawan ki ban ji han sini libor ipun po athe pining sami nili non fi position basa mini di joy ki gali punini thanga ti chimlo athe nili ki thom si pate dun isi tradition hala bani li long delo athe dai ki thek da dopik lo la pen hata mani long nil delo la pen artistic solo la sami ni long le delo pen non nili long manke year song masini long lo la banke fi position se nili undan Ali non cepat itu ke juga. yoga competition Tang tenang lagi Charlie, kanang deng non ili non jali bom la banke 5th semester darang college long tejpur cerolah. West Karbi Anglong phelang pialong kidu kopili college along osung maratuma phan mega health camp kipedo ponji West Karbi Anglong khelani Atul Bihari Vajpayee Bhawan along Priya Chiklone phain kore Trokarni Joint Director of Health Service laben Member Secretary District Health Society tumpen preni phain kore ner kepari mega health camp kibi ponje pathak pherang kemai kangni po Surusa setu skema men pen asamadang pialong chitia chiklone phai krener keparni pen LAC kido anhalong kong eram hangke thek pen ningkan krener kepatuma phan panong si aki joy pen mega health camp pedo polo bangso mega health camp along kadukawi pen son phok capsu se akisu aki joy pen si check up on po lapen check up date pen aki helu jongsi kisu chiponang ji pusitami asam sarkar atum pen aki joy si tami langpon po bangso mega health camp lage Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong amri LAC along sitami pedo ponlo lason thak thak si non kewangji ni phai inkorener keparni durmiarni kopili college phelang pialong si lakha pharoi sira crazy rongkhang LAC pharman mega health camp pedo ponpo laso mega health camp along keso kachelang dunji atum Aadhaar card kalite ration card che ponang ji pusi than pachini pon lapen se kachelang ponjia por laki ada por phaisar kepen anikang sam por phai pho apor ansi se lang ponpo bangsuani se chelang dun detlote dowai bg pen kedanglo angsong an keso kachelang damji aphanse tami aki joy pensi long ponpo lasika doka we West Karbi Anglong arada tumse tami osu maratuma phan che pon dun si kiso kachelang dun pen ali kacho endun chi aphansi pachini pon Perang ke mai kangni ponalong Dr. Jagat Singh Teron Joint Director of Health Service West Karbi Anglong Aldrin Phangchu Block Program Manager Dongkam Block Rahul Deka District Media Expert National Health Mission West Karbi Anglong Sanjib Saikia STLS Dongkam PHC Atum Chetongdun Bertholpan Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Presa tum ladak ke wang pen aponal tum han choro par piklo kechengsi nili tum ladak non Assam sarkar pen ki thik pon ateng mega LAC wise mega health camp nili tum ladak West Karbi Anglong rongkhang LAC 28 mane engkoraner camp October cheklo nili tum bipon po labangso a health camp ki bipon ke ilitum aphan ke me par pik alam lo labangso health camp aphrang ateng pulote ilitum health camp kibi pen dawai hai ron dun po a health camp jut koklo sida non adihu abang a health camp abang ka prek check adim bang ke lalo non dihu bang ke nilitum ladak health camp along ki se ke langpon kapami gun e asumara tum phan itum logelok online entry nang po engke lahai sumar phan memetik an nilitum ako akehilo antame Sarkar khorsa teng ben ilitum alatum han ponpo lasi nona bangke nilitum las bangso health camp 3 phase dui first phase bangke October lo la bangke nilitum screening si claim onpo ange komama si koloso medical college si refer po nangjima hala bangke ako nitum online entry kuri po engke laso online entry pen hala bangso somartum han koloso medical college difu medical college ma goti medical college ma mate angtan po nei ma hala specialist tum decide po angke lahai somar phan angke government expenses pen itum ako akelo pon thubo la bangke November chiklo lo final diagnostics November angke for fully treatment che December nitum claim bon po lasi non laso health camp bangke main alam bangke aprang son kalilo aprang bangke medicine bipo tojuiti lo non bangke memetik si government pen langbon po lage 0 to 18 years ladak specialist tum wangoi sitame akethedum ta chelanglong po sitame main ke nitum focus bangke
0 to 18 years 18 Sem Langkhon Kham Haji Osa Chome Chosotiwa Langkhon Festival Pedopon Niphai Inkoira Trokarni Langhin constituency ke parlo Selawar Lakhahini Dighali Mesh Gawalong Tiwa Cultural Society Karbi Anglong Community Atum Ahin Pen Patur Pipon Si Bangso Sai Dengpon Bangso Sai Kachari Pon Lake Tirika Maipu Sukumar Monsrom Henlo Bangso Mayalong Papang Jangal Hiamanapeng Pen Kachatongdun KEC Chairman Raju Tisu Chatongdun Anpart Langhin Local EM Billy Mohan Khaklari MLA Bidya Singh Englang EM Dioping Maslai Punesar Puma Kumut Mithi Riwal Khorai Anparta Ongdung Manpeng Kiduwatum Chatongdun Pen Aliralon Pidun Pinibangso Mayalong Isi K Pen Kachipu Tip Ji Lipute Minna Alun Lam Timu Anparta Pindeng Sumpot Choklim Vek Nang Jiputa EM Maslai Pen Thanpa Chinipo Pinibangso Mayalong Aliralon Kipidun Jipura Tiwa Pen Kapreka Khai Mate Karbi Cultural Society Langhenaro Lapen Bodu Atum Tame Kekan Kilun Chipeklantu Fuloni Pen Arun Intikathar Karbi Anglong News বৰ্ষৰ তিৱাসকলৰ লাংখন উৎসৱ এই চেলাবৰ গাঁৱৰ লাংহিনৰ সমষ্টিত পৰিষদীয় সমষ্টিত ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে আজিৰ লগত এই জাগাত তিনিবাৰকৈ হৈছে কিন্তু এই লাংখন উৎসৱ উদযাপন এই মুক্ত কিবা হেৰি অপেন মঞ্চত আজি 18তম হৈছে কিন্তু লাংখন উৎসৱ কিন্তু প্ৰত্যেক বছৰে নিজৰ নিজৰ গাঁৱতে হৈ থাকে সেইখিনিতো ৰাইজে গম নাপায় আজি প্ৰচাৰ যাতে হয় আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীবিলাকেও যাতে গম পায় বহল ভিত্তিত বাহিৰত যদি আমি প্ৰচাৰ কৰিব লাগে তেনে আমি মুক্ত হেৰি মঞ্চলৈকে মুকলি মঞ্চলৈকে মানে ওলাই লৈ আনিব লাগিব সেই উদ্দেশ্যেৰে আজি আমৰি সমষ্টিৰ বুলকুঞ্জিত এইটো আৰম্ভ কৰিছে আজি 18তম হৈছে আৰু এই 18তম যিটো বৰ্ষত আমি কাৰ্বি আংলঙৰ 3টা জাগাত প্ৰত্যেক বছৰে এতিয়া পাতিবলৈ লৈছে এইটো হৈছে ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ চেলাবৰত এবছৰ ইয়াত কৰিছে আৰু ৰংখাং অঞ্চলতো 28 তাৰিখে হ'ব আমৰিত 31 তাৰিখে তাতে সমাপ্ত হ'ব আৰু এই লাংখন উৎসৱটো পতাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে পৰম্পৰাগতভাৱে যিটো কৰি আহিছে এইটো প্ৰি হাৰ্ভেষ্টিং এইটো উৎসৱ বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া আমাৰ খেতি বাতি পথাৰে হওক বা এই জুম খেতিয়ে হওক শস্যবিলাক এতিয়া চপাবলৈ ওচৰ সময় চাপিছে গতিকে যাতে আমাৰ সেই শস্য চপোৱা আগে যিমানখিনি অমংগল বেয়া বস্তুবিলাক আমাৰ খেতিৰ লগত মানে বেয়া যাতে নহয় আৰু আমাৰ গাঁওখনতো যাতে মানে বেয়া বস্তুবিলাক নাথাকে এই উদ্দেশ্যেৰে আমাৰ স্থানীয় দেৱতাসকলক পূজাৰ কাৰণে সেইটো প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে সেই উৎসৱটো উদযাপন কৰা হয় গতিকে প্ৰত্যেক বছৰে নিজৰ নিজৰ গাঁৱতহে এইটো চলি থাকে কিন্তু বহুত ৰাইজে এইটো বাহিৰত গম নাপায় আমি আজিৰ যুগত যদিহে বাহিৰত বা প্ৰচাৰ নহয় তেতিয়াহ'লেতো তেনেকেই আমি লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যোৱাও দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ উঠি অহা যুৱতী চামসকলেতো আজি গুৰুত্বও কমি গৈছে নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিবিলাককে মানে এইটো জীয়াই ৰাখিব লাগে ধৰি ৰাখিব লাগে এনেকুৱা ধৰণেও আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাতে আমি ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মসকলে ইয়াৰ বিষয়ে শিকিব এটা সুবিধা পায় এইটো কমন প্লেটফৰ্মত ওলাই আহিব পাৰে তেনেকুৱা কাৰণে এই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি এই ডেৰেকা মুকলি মঞ্চলৈকে ওলাই আনিবলৈ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আজি 18
বছৰ কৰি দিয়া হৈছে সেইটোৱে উদ্দেশ্য মেইন আৰু ঠিক তেনেকুৱাই আমাৰ কিবাৰ বহুতখিনি চিমিলাৰিটি আছে পূজা পাৰ্বণ কৰা ৰাতিপুৱা যিটো ইয়াত পূজা মানে ৰংকেৰ নিচিনা এইটো পূজা কৰে এইটোতো মানে মুৰ্গীকে কাটে আৰু এইটো যে মানে কাৰ্বিসকলৰ যেনেকা এইটো চাংকেলাং এনেকুৱাতো আমাৰ তিৱাসকলৰো সেইটো ছেম আছে প্ৰায়খিনি পূজা পাৰ্বণবিলাক আমাৰ মিলে আৰু ইয়াতে যিটো অলপ আগতে এইটো কাৰ্বিসকলে যে নৃত্য এটা প্ৰদৰ্শন কৰিছে নিমচকী ৰুং সেইটো আমাৰ তিৱাসকলৰ মাগ্ৰ ফৈদসকলৰ যিটো মইনাৰী কান্তি মিছাৱা বুলি কয় এইটো একেই আছে এইটো চিমিলাৰিটি আছে হয় আজি আমাৰ ডিফু LAC MLA Bokalia Municipal Board alo District Commissioner of Karbi Anglong Nirola Phangchopi ACS Dengpen Fire and Emergency Service Station Kangpupo. Songsi silang phara hawara phan birta kimi Bokalia Municipal Board alo Bokalia PWD athengno along Fire and Emergency Service Station DC Nirola Phangchopi ACS Dengpen ingpu pontanglo. Niphai inkorapli priyachiklu Surihinira inquire pho aninkana farman langpher constituency alo Bokalia Municipal Board alo along DC Nirola Phangchopi ACS Dengpen Fire and Emergency Service Station Kangpu along Nangachetongdon aluhi lake District Commissioner of Karbi Anglong Nirola Phangchopi ACS KAC EM Mate Localamisi Madhuram Lekhe Deputy Director Fire Service Nandan Singh Borkola SP Sanjeev Kumar Saikia, PWD Chairman Long Singh Tokbi, Bokalia Municipal Board Chairman Ham Singh Teronpen Chenglok Kethekidigatum Chetongdun. Laben DC Nirola Phangchopi ACS Ahinpen Kaning Jepon, Lang Pheralong Fire and Emergency Service Station Kibi Pon Lake, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Laben KAC CEM Dr. Tuliram Prong Hangatum Kabor Ipena Joksi, Fire and Emergency Service Station Sutame, Lang Pher Constituency along Ingpu Ponong Lopusi, Pachinipo. Lapen EM Madhuram Lekthepen Kaningji Pontu, Lake Kidam Tanganinkan Ninkan, Surihinira Inkoirahini, Aninkan, Langpher Constituency along BJP Rally, Kepido Pona Hood, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma upon EM Madhuram Lekthe Lapen, Langphera Ratatum Ahinpen, Kepaching Thurji upon, Towa, Me, Lang, Education Lapen Hospital Penchenglok, Kaprek, Kaching Thor, Amwason and Pinpura Lopidunsi, Pinia Banke Fire and Emergency Service Station Sitame, Lang Peralong, Ingpu Ponong Lopasi, Pachinipon. Labangsu Fire and Emergency Service Station Kangpupon, Lake Kedamtang Priyachiklo, Niphai, Inquire Hiniani, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Ahinpen, Alang Likituodim, Koina, Dhora, Along. Nang Hangsi, KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP, MLA, EM, MSC Satum An Palidam, Chitongdamlu. Labang so porahud EM Madhuram Lekthi Ahinpen, Kidam Tangalam Apor, Buhielo, Tokdun si EM Madhuram Lekthi Ahinpen, Pidam si, Assam Chief Minister Aphansi, Pini, Direct Niphai, Inquira, Pli Arni Anke, Fire and Emergency Service Station, Ingpupon Long Lopusi, Lekthia Sangho Ahinpen Ningjepon Lapen Alang Litum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Lapen KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang Atumaphan EM Madhuram Lekthi Ahinpen Kachurok Pajarpo. News Text Report Karbi Anglong News. Lata nangtuk teklok pamoni otbom jawa CM sarpanda gachuling rialo PPA tank and council pen ke proposal palilo non central government of central government penang le tang penada 80 bedded hospital itu lokon prabjin pen peneng kali kami muding ke itu lokon Arnam lang piha bar cheka biha ke klema tumpen pherang ke mai kangni. Priya chikloni phaing kore trokani kang sampor bhai pli malom arnam lang pi mati deopani hawara rara tum cheka biha ke klema tumpen non malom social media lo chek mohol darpu ke klang ro ajoksi arnam lang pi arat biha ke klema tumta pherang ke mai kangni pon. Pherang ke mai long kaning jepon ke chek mohol dar nang ni lapen Karbi Anglong Termas Council pen tender ki pipona pathake pawi dat nang jipusi cheka biha ke klema tumpen ke ACA long ke theke dinga tumaphan kachuning rit pedopon. News Text Report Karbi Anglong News. Pini
adak anam lang pilo pensolonian anam lang pirian bong nil tum pini laso alam cek aput hak alam nili an panding o elo pini nili tum isung alam si nili tum ke than isi ke bang apen pini prismi salong nili ang ce ton ke la lo nili tum ke inglong alok si do haladak ipum pumni ke chujor pensi kado ka vista piso so cereng ke cereng i lo chari punon ajat punon mame along pharu si chuhanga phangi phangthom vela cheke nona son mohorang bikok pulote phangi phangthom ke hatum nami ma namne pen halatum phangi phangthom bana joine paisa sika ken koi cho 1000 sini chuhanam na pi ma pipe lakeni lita sini aposi nona son kupia posi atumi tumi dingang bong la so alam konsil penang klang rok ma la ke ni tum long aso ke ni tum sung de lo ni tum ke manghu me melo ison ta konsil so la son ison ta la son si dang klem non a sorkar ang bong si tami ni tum ningi dam nang kok lo cek aputhak pen an stami ni tum akisung nang bikok lo ta si konsil so bana chuning ri lo la so ten dar bang ke nang itu hal tendar ke pia amunia pan tami PPDS ya kemelo itum rong aso panang langra nilitum non Christmas January aputhak stami itum la cek pum pam chu yor pensi Christmas ke mani dunji January ke mani dunji la so stand ke hala ke nam ya tum tan nam hai de lo hala ke chuhang ya dim tan PPDS lo nilitum phat ta son se homai sa do kok lo mane mohor dak tang lo po bhanang pipelo hal mohor tu mo na pasik sak le po hal nam ta ili tu phan ke mohor tu na pasik sak le po masi nola e ruyang bong ta mini tu ko an ya kisung lo tum chu yor thai ve chulang thai ve ta son si do kok lo la sinali tum consider ke ja tum stame rong aso phan kidukla aso phan mathara la so tendar ke jibidiro det siakime pusi halak bidro da nai pusi ni hin pen stame rong aso pen stame na to phan pachini lo la pen aso tendar bang ke na tum consider pen stame object ngoi pusi ni hin pen stape pachini no lo kali tala an so se inglong arat ke kisung si do po ton ke wangji non chikloyoni on phamelo ni tum chisik chedang January Christmas January phan stame ason ke chisi ke chedang ya phan stame la chek pum pam si chu thu po chu yor po la hai stame non ke nam abang abret bepari tum ta ke wang beret phan cham ta ke long le det la son homai sa to ko ta si ni tum rong aso pen hi stame la mohor ki pia phtaken ado wi stame chedon de kusini le hin ben stame paklang lo ni tum rong aso pen rong aso stame chingwai lo la si la so mohor bang ke bi bedet sin ke me aso mohor ke binang ne psi de hin ben ke la ansi pachini dun si pa ton ko la